таърих довари адолат ва ҳақиқат аст ки бо мурури замон фарзандони фарзонаи ҳар як қавму халқиятҳоро ба саҳнаи хеш меорад ки онҳо бо кору пайкори худ ба халқу миллатҳо хидматҳои арзандаву мондагор мекунанд. вақте мо дар бораи фарзандони фарзонаи миллатҳо сухан меронем, пеш аз ҳама аз меҳнати қаҳрамонона ва шаъну шӯҳрати онҳо ҳарф мезанем. ин бесабаб нест. машҳуртарин одамони ҷаҳон маҳз бо кордониву меҳнатдӯстӣ, бо хоксорӣ ва хислатҳои неки худ маъруф гаштаанд. яке аз чунин шахсони наҷибу содиқу хидматгузор, ходими намоёни давлатӣ, яке аз поягузорони соҳаи маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад Юсуфзиё мебошад. нисор муҳаммад соли 1897 дар деҳаи зиддии вилояти пешовари покистони имрӯза дар оилаи мактабдори камбағали деҳотӣ ба дунё омада, дар 15-рӯзагӣ аз модар ва дар 15-солагӣ аз падар маҳрум мегардад. нисорро бобои модарияш ба тарбияи худ мегирад. ӯ мактаби миёнаро зери назорати бобояш дар пешовар хатм карда, дар овони ҷавонӣ дар ҳаракати миллӣ озодихоҳии Ҳиндустон, Афғонистон фаъолона иштирок мекунад. баъди хатми мактаб солҳои 1914-1915 дар донишкадаи Пешовар таҳсилашро давом медиҳад. соли 1919 нисор муҳаммад ба пойтахти Афғонистон шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. дар раванди инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллӣ озодихоҳӣ авҷ мегирад ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он нисор муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. дар бораи ин марди бузург асару китобҳо кам навишта шуданд, зеро ки он аслан дар имрӯза сарзамини Тоҷикистон дар борааш кам маълумот буд, зеро ки вай аз пешовари Покистон дар онҷо ба дунё меояд. дар ҷавонӣ дар ҳаракатҳои озодихоҳии сиёсии он кишвар иштирок мекунад. ба Кобул меояд. дар Кобул ба ҳамроҳи Амонллохон ки яке аз шоҳҳои бисёр маъруфи ҳамун замони Кобул буданд кор мекунад, лекин дар онҷа ҳам ба охир намерасад коршон ва ба Осиёи марказӣ ба Тошканд фирор мекунад ва аз бунёд шудани дар Осиёи миёна ҳукумати шӯравӣ, яъне ки иттифоқи шӯравӣ бисёр хуб қабул мекунад ва ҷавони 23-25 сола ба ҳайати ҳизби халқӣ қабул мегардад ва дар бунёди рушди давлати Тоҷикистон дар сарзамини Ӯзбекистон ки мо дар онҷа аввал ҳамчун як ҷумҳурии мухтор, яъне ки мухторӣ дар ҳайати Ӯзбекистон соли 24 моҳро эълон карда буданд, ин шахси ватандӯсту ин шахси фарҳангдӯст хизматҳои зиёд кардааст. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо дар баробари чандин нафар шарқшиносони маъруф, инчунин бо ходимони намоёни давлатӣ Шириншоҳ Шотемур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик шиносоӣ пайдо мекунад. ӯ бо хиради воло дар дили кормандони маориф ба зудӣ роҳ ёфт. ба ин тартиб аз 13 августи соли 1924 нисор муҳаммад ба узбияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. дар ин солҳои мураккаб нисор муҳаммад дар вазифаҳои гуногун аз ҷумла раиси идораи нашриёти давлатии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон кор кардааст. инчунин ӯ аввалин ректори Дорулмуаллимини Тоҷик дар Тошканд буд ва дар омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ, яъне тоҷикон, хидматҳои арзанда кардааст. моҳи октябри соли 1924 дар таърихи халқҳои Осиёи миёна аз ҷумла барои тоҷикон давраи ниҳоят муҳим ва тақдирсоз буд, зеро дар ин давра
тақсимоти миллию марзӣ гузаронида шуд ва душманони халқи тоҷик талош бар он мекарданд ки аз ҳисоби тоҷикон ҷумҳурии алоҳида таъсис наёбад. кор то дараҷае расида буд ки пантуркистон тоҷиконро ҳамчун миллат эътироф намекарданд. нисор муҳаммад хеле ҷавон ба ғайрат ва ниҳоят доно ва хеле суханони ошкоро ва оташин мегуфт ва вақте ки ба Тошканд мебиёяд ӯ бо тоҷикон аз ҷумла бо инқилобиёни тоҷик, бо Шириншоҳ Шоҳ Темур, бо олимони шарқшиноси рус Бартолд, Семёнов, Дьяков, бо ҳаминҳо пайваст мешавад ва гӯем андешаҳои инқилобии инҳоро боз қабул мекунад ва яке коммунистон яке аз инқилобиёни шадид мегардад ва муддате дар донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна ки бо номи кӯтоҳаш он вақт САГУ буд, бо ҳамун дар ҳамонҷо таълиму тадрис медиҳад ва шахси донишманд буд ва дар ба тоҷикони инқилобӣ махсусан ба Шириншоҳ Шоҳ Темур инҳо хеле ҳамкориҳои ҷиддӣ мекунад ва барои ташкил додани мактабҳои тоҷикӣ ӯ як муддати тӯлонӣ раиси шӯрои илмии вазорати комиссарияти халқии маорифи Туркистон буд ва барои ташкил кардани мактабҳои тоҷикӣ ва вақте ки мактабҳои тоҷикиро бастанд, мактабҳои тоҷикӣ амал намекарданд, дар тоҷикон маҷбуран дар мактабҳои ки забони дигар таълим мешуд дарс медоданд ва дар он солҳо мутахассисон намерасиданд. мактабҳое ки дар ҳудуди тоҷикистони имрӯза ташкил меёфтанд, дар ин ҷо муаллимон дар кор буданд ва барои ҳамин ӯ ба ана ҳамин самт бештар ҳамчун донишманд бештар фаъолият намуд ва яке аз заҳматҳои хеле барҷастааш дар он аст ки ҳамчун намоянда ӯ дар ташкил кардани аввалин дорулмуаллимини тоҷик ё ки бо номи кӯтоҳшуда инпрос мегуфтанд ё тоҷик инпирос мегуфтанд, соли 1924 дар Тошканд заҳмат кашид ва ҳам дар донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна ва ҳам дар ин дорулмуаллимин дарс мегуфт ва барои мактабҳо бисёр тарғибу ташвиқ мекард ва махсус ба ҷоҳое ки аҳолиҳои тоҷикнишино ба маҳаллаҳои тоҷикнишин мерафт, аз байни ҷавонон ва одамони гӯем ки қобилият доштаи инҳо бисёр нафаронро ҷалб мекард барои хондан ба ин мактаб ва ғайр аз ин барои фиристодани идомаи таҳсил ба мактабҳои олии Россия ва шаҳрҳои марказӣ. дар ташкили соҳаи низоми маориф дар Тоҷикистон мо бисёр хуб медонем ки он ҳудуде ки ба Тоҷикистони худмухтори шӯравӣ ба мо мерос монд, дар он ҷо аҳолии зиёд бесавод буданд ва ташкил кардани низоми маориф ин дар як шароити ниҳоят як муташанниж барос омад ки дар ин ҷо сахми Нисор Муҳаммад хеле назараст мебошад. ташкили китобҳо, алифбо, китобҳо ба забони тоҷикӣ, ташкили мактабҳо, таъмини омӯзгорон ин мактабҳо ва ҳатто дар ҳамун Тошкент истода ӯ талабагонро, донишҷӯёнро ба мактабҳои олии Тошкент, Москва, Ленинград мефиристонд. ин як фаъолияти бисёр ҳам як серпаҳлӯ буд фаъолияти Нисор Муҳаммад. дар чунин вазъияти мушкил Нисор Муҳаммад дар қатори Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур, Чинор Имомов, Саидаҳмад Анваров ва дигар фарзандони бароманди халқи тоҷик талош бар он мекард ки дар рафти тақсимот
ҳуқуқҳои тоҷикон ҳамчун миллати қадимтарини Осиёи Миёна поймол нагардад. мавсуф ба маҳалҳои тоҷикнишин рафта аҳамияти тақсимоти миллию марзиро ба мардум мефаҳмонд. Донишманди маъруфи тоҷик Камол Айнӣ дар сарсухани намунаи адабиёти тоҷик нигоштааст. Тобистони соли 1922 масъалаи нашр кардани як рӯзномаи тоҷикӣ дар Тошканд ба миён омад ва комиссари маорифи Туркистон Нисор Муҳаммад барои ошно шудан ва омӯхтани масъалаи тоҷикӣ ба Самарқанд фиристода шуд ва ба маҷлис машварат даъват гардид ки дар он нашри рӯзномаи тоҷикӣ бо номи Овози тоҷикро ба миён гузошт. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози тоҷик ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд мебаромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактаббачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хидмати бузург намудааст. соли 1924 вақте ки ҷумҳурии мухтори шӯравии Тоҷикистон ташкил ёфт ва аввалин ҳукумати он таъсис ёфт, Нисор Муҳаммад бевосита ба ин кор дасти ёрӣ дароз кард, ҳамроҳ буд ва барои махсусан ташаккули низоми маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон заҳматҳо кашид ва ташкил кардани аввалин рӯзномаҳо ӯ бо устод Садриддин Айнӣ бо дигарон хеле пайвасти наздик дошт ва аввалин хизмати бузургаш боз дар он аст ки ӯ аввалин китоби дарсӣ ба забони тоҷикӣ бо номи ҳисоб ва алифбои тоҷикӣ ки китобҳояш қариб 2 маротиба нашр шуданд мураттаб сохт ва дар мактабҳо ин китобҳо таълим медоданд ва китобҳои дигари мисол китобҳои Саидалӣ Ризозода ё ки китобҳои дигари дарсие ки дар ин давра зарур буд ягон китоби дарсӣ вай вуҷуд надошт. Ҳамаи ин китобҳо бо кӯшишу заҳмати ӯ амелӣ гардиданд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон як муддат вазифаи баъд аз Аббос Алиев ӯ муддати мадид мудир вазири маориф ё ин ки он вақт комиссари халқии маорифи ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон мегӯянд буд. ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои 20 ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. Дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. Он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. Нисор Муҳаммад маорифпарвар ва босадоқат нисбат ба миллати тоҷик буд. дар анҷуману конферансҳо баромад намуда эҳсоси тоҷикгароиро аз даст намедод. дар солҳои аввали ташкилёбии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз сабаби харобии хоҷагӣ ва набудани кадрҳо ташкил намудани курсҳои гуногуни кӯтоҳмуддат хеле мушкил ва душвор буд. Масалан, раиси комиссияи илми тоҷик Нисор Муҳаммад 24 октябри соли 1925 дар мавзӯи худ чунин гуфта буд: дар шароити ҳозира дар Тоҷикистон ба коркунони соҳаи маданӣ талаботи зиёде ҳис карда мешавад. Бинобар он ҳам бисёртар одамонро ба мактабҳо ҷалб кардан лозим аст. Аммо чунон ки маълум аст, дар худи Тоҷикистон ғайр аз мактабҳои ибтидоӣ ки дар онҳо саводнокшавиро меомӯзанд, дигар мактабҳо нестанд. мо медонем ки аз халқи маҳаллӣ тайёр кардани коркунони ҳизбӣ ва давлатӣ ин ғалаба бар зидди босмачиён аст. аз ҳамин сабаб ҳукумати он вақта вазифадор буд ки дар мактаб ва донишкадаҳои худ барои тоҷикон ва Тоҷикистон фоизи муайяне ҷой намояд. ном бурда дар бобати ташкил намудани ҷамъияти илмии омӯзиши Тоҷикистон
و خلقهای ایرانی نژادی بیرون از حدود آن که 9 ینوری سال 1925 در شهر تاشکند تأسیس یافته بود، اینچنین در تأسیس دارالمعلمین تاجیکی تاشکند نیز سهمی ارزنده دارد. در وقتهای اول تاجیکستان در مسئله جمع کردن و به دارالمعلمین فرستادن طلبگان بسیار دشواری‌ها می‌کشید. بنابر آن وی طلبگان را از بین تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و وادی فرغانه به خواندن جلب می‌کرد. در کار تشکل و مستحکم نمودن دارالمعلمین تاجیک در ردیف خدمت‌های چیچرین، برتال، لاهوتی خدمت نیسار محمد نیز بغایت کلان است. باید بگویم که باید در تیار نمودن اولین آموزگاران، اولین کارمندان علمی تاجیکستانی سهم نهایت زیاد دارد. یعنی که اولین مکتب تاجیکی رو در تاشکند بنیاد میکنن که معلم را تیار میکنن. اولین مؤسسه علمی تعلیمی رو راهنمایی میکنن که برای کشور تاجیکستان که در کوهستان است اساساً متخصص رو تیار کنن در ساحه‌های گوناگون و خودش هم از اون دانش و از اون فرهنگی که داشت در همین مکتب‌ها درس میگفت. از جمله اولین کتاب رو سال 23 24 تا 25 با قلم نیسار محمد نوشته شده است. این کتاب‌ها با نام راهنمای حساب یعنی که اریتمتیکا و کتاب دیوم الفبا نام دارد که با الفبای همون زمانه‌ای که یک نو شروع شده بود برای ملت تاجیک، خلق تاجیک ضرور بود، همون رو پیشنهاد کرده است و این کتاب‌ها تا سال 25 26 نشر گردیدند. بعد همراه نصرت الله مخصوم، همراه شیرینشاه شاه تیمور در بنیاد نمودن دولت شوروی همچون پایه‌گذار اون دوره بخارا در رشد و نموی کشور خودمختار تاجیکستان شوروی که در هیئت ازبکستان بود تا سال 29 زحمت میکشد. همه کارهایی که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور در عرصه با کشور معین و جمهوری معین تبدیل دادن جمهوری مختاری تاجیکستان، این آدم هم در پهلوی آنها طرفداری میکرد. در همه برآمدها، در همه مجله ها و گزیده‌ای که چاپ کرده بودند، اینها درباره خلق تاجیک و علاهیده جمهوری داشتن این خلق برآمدها کردند و اولین کتاب و مجله ها را هم به تاجیکستان امروزه ما به دوشنبه وقتی که سال 1929 حکومت شوروی قرار تأسیس جمهوری تاجیکستان را میدهد، اینها میآیند در شهر دوشنبه بینای برای کار کردن اولی نداشتند. در همین حالت‌ها، در همین حالت و وضعیت‌ها این شخصیت‌های بزرگ خدمت کردند. ماه اکتبر سال 1925 در سال دوم تأسیس کمیسریت خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نیسار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد. هیئت مشاوره وزارت معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نیسار محمد را به عضویت خود میپذیرد و او را به حیث مدیر مسئول روزنامه بیداری تاجیک تعیین می نماید. در اکثر مجلس هایی که آید به فهماندهی ماهیت سیاست حزب کمونیست گذرانیده می شد، او با معروضه و لکسیه های پرمضمون برآمد می نمود. و سالهای 1926 تا 37 همچون کمیسر معارف خلق تاجیکستان فعالیت کرده است. همون نظام معارف خلق را در تاجیکستان یکی از بنیادگذاران اساسی نیسار محمد می باشد. غیر از آن در فعالیت سیاسی دولتی نیسار محمد خیلی ارزنده می باشد. در همون مبارزه ها برای تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان خیلی فعال بود و یکی از نمایندگان، یکی از شخصان با اعتماد شیرینشاه شاه تیمور بود. همه وقت در نزد شیرینشاه شاه تیمور بود. آنها نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و بسیار دیگران در این مبارزه بهر تامین دولتداری بودین. دولتداری تاجیکان که جمهوری شوروی مقام جمهوری شوروی سوسیالیستی دادن تاجیکستان در همون وقت خیلی پرمحصول فعالیت نموده است. نقش نیسار محمد همچون عضو مشاوره کمیسریت خلقی معارف جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان
дар бобати ташкил намудани шабакаи васеъи мактабҳои маълумоти умумӣ бо дастурҳои таълимӣ, таъмин намудани онҳо ва дар маҳви бесаводии аҳолии калонсол ҳам хеле арзишманд мебошад. Ба забони тоҷикӣ мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методию таълимӣ дар ривоҷу равнақи таҳсилоти умумии ҳатмӣ ва маҳви бесаводии аҳолии калонсол монеаи ҷиддӣ мавҷуд буд. дар натиҷаи талошу кӯшишҳои Нисор Муҳаммад як силсила китобҳои дарсӣ барои мактабҳои тоҷикӣ ба монанди мухтасари раҳнамои ҳисоби Нисор Муҳаммад соли 1923, соли нахусти Сайдризо Ализода соли 1924, алифбои забони тоҷикӣ Нисор Муҳаммадов соли 1924, сарфу наҳви забони тоҷикӣ Сайдризо Ализода соли 1924, нашри якум алифбои тоҷикии Мазҳар Махдум Бурҳонов ва Садриддин Киром соли 1925, роҳбари бесаводони Исматулло Раҳматуллозода ва Ҳоҷи Мумин Шукрлозода соли 1925, китоби хониши калиди дониши Манофзода соли 1926, сарфу наҳви забони тоҷикии Ализода соли 1926, нашри дуюм омӯзиши Вадуд Маҳмудӣ ва Тураққул Зеҳнӣ қисми 1 то 3 соли 1928 ба таб расиданд. Нисор Муҳаммад ба таҳсили духтарон низ диққати хоса медод. муаллифони китоби Муаллимони сурх қайд намуданд ки Нисор Муҳаммад махсусан дар ташкили мактабҳои духтарона саҳми ниҳоят калон гузоштааст. ӯ ба маҳалҳо рафта ба аҳолии бумӣ моҳияти таҳсили духтарон дар мактаб ва оқибатҳои он барҳам додани маҳви бесаводӣ, саводнокшавии занони тоҷикро мефаҳмонид ва бо тарғибу ташвиқ шумораи зиёди духтаронро ба мактаб меовард. аз охирҳои солҳои 20 ва аввали 30 сар карда баробари афзудани шумораи мактабҳо, курсҳои педагогӣ ва омӯзишгоҳҳо таълиф ва нашри китобҳои дарсӣ тораф зиёд шуда, сифати онҳо низ беҳтар мегардид. Нисор Муҳаммад кӯшиш мекард ки қоидаҳои забони тоҷикӣ риоя карда шуда он таҳким ва такмил ёбад. пас аз ташкил ёфтани Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, Нисор Муҳаммад ду маротиба солҳои 1928, 1929 ва солҳои 1930, 1932 ба вазифаи комиссари халқии маорифи Тоҷикистон таъин гардид. дар ин давра шумораи мактабҳо, омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои олии бозшуда зиёд шуд. аввалин бор дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбе таъсиси мактабҳо ба роҳ монда шуданд. ӯ соли 1932 با مقصد تکمیل دانش خود به شعبه اسپرانتوری اینستیتوت شرقشناسی به نام نریمانوف شهر مسکو داخل و همزمان در این درگاه از زبانهای اردو و پشتو درس میگفت. بعد ختم اسپرانتورا او در شهر مسکو ماند و سالهای 1932 1937 زندگیش در شهر مسکو گذشت. او برای تکمیل دانش با خواندن و کارهای علمی به مسکو میرد و در مسکو او از زبانهای اردو و پشتو درس میدهد. خب معلم بود و هم تحصیل میکرد و هم معلم بود. ولی تعقیبات سالهایی که سیوم به میان آمد و در این تعقیبات تعداد زیادی مبارزان، تعداد زیادی آن نفرانی که اشخاصانی که افرادانی که برای حقوق و برای هدفهای ملی مبارزه می بردند به این تعقیبات گرفتار شدند و از جمله سال 1937 هم نصرت الله مخصوم و هم شیرین شاه تیمور و هم عبدالرحیم حاجی بایف، آنها با پرونده های بافته و ساخته و با عنوان دشمن خلق یا که آنها جاسوسان خارجی و غیره گناهکار دانسته شدند و آنها به حکم قتل نسبت آنها
اندیشیده شد و از جمله در همون وقتی که در مسکو بود برای نثار محمد نیز همین گونه پرونده ساخته تشکیل کردند و او را نیز به گرفتاری تعقیبات شد و آن نیز به حکم قتل رسید. سالهای 32 و 36 نثار محمد در شهر مسکو در دانشکده یا که در پژوهشگاه شرقشناسی مسکو درس میگوید از زبان فارسی، پشتو، اردو را که نقض میدانست و این درس ها دانشجویان و جوانان را جلب میکرد، سهمگذاری میکرد که برای آینده اتحاد شوروی اینها سهمگذار شوند. لیکن افسوس که سال 38 با تهمت و با بدخواهان همون دور زمان این بیچاره هم همراه نصرتالله مقسوم، همراه شیرینشاه شیطانپور به تعقیب میگردند و حکم قتل آنها داده می شود و در بین این دو مرد بزرگوار از همه بگیم جوانتر نصرتالله مقسوم در 56 سالگی، شیرینشاه شیطانپور در 38 سالگی، نثار محمد باشد در 97 سه میمونیم 36 سالگی پرونده می شوند. نثار محمد مؤلف 11 اثر علمی بوده. مهمترین آنها راهنمای حساب سال 1923، الفبا سال 1924، مسئله برآمد تاجیکان سال 1929، تاجیکان در راه حقیقت، اینچنین 130 مقاله و گزارش‌هایش در مطبوعات دوری نشر گردیده است. این مرد فدایی در راه پیشرفت جمهوری تاجیکستان باز کارهای زیادی علمی و معنوی کرده می توانست، ولی تقدیر امری دیگر کرد. او سال 1937 به حبس گرفته شد و دیر نگذشته قربانی بی‌عدالتی و بدکرداری های تعقیبات زمانه گردید. زندگی نامه این مرد شریف سزاوار آموزش زیاد است، زیرا فعالیت او سرجبهه بوده، مخصوصاً در سمت نظام معارف کارهای ماندگار انجام داده است که برای نسل‌های بعدی نمونه عبرت می باشد. سال 1956 اینها از طرف همون حکومتی وقت زمان شوروی سفید کرده شدند، ولی در ادبیات در ویای تاریخی دایر به کار و فعالیت اینها تا میانه سالهای 80 کمتر گپ زده میشد و محض با شرافت استقلال دولتی، با آنکه پیشوای معظم ملت رو به تاریخ آوردن را همچون واسطه اساسی وحدت سازی متحد کنی تاجیکان مقرر نمودن، با کارنمایی اینها و زحمت و تلاش‌های اینها ارزش‌گذاری گردید و به سبب نیست که در برابر استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفورов خب و با سال 2006 با شیرینشاه شاه تیمور و نصرتالله مقسوم نیز عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و ببینید که از همون دوره الکی این اندیشه و این گوییم برگرداندن اینها و حال باز کارهای دیگری که در پیش است، نقشه های خیلی جالبی گوییم سازنده پیشوای معظم ملت در پیش است و وقتی که اینها را از همون وقت گوییم برگرداندن آوردن خاک مزار اینها در اندیشه بود و کار برده می شد و در این مدت همه راه های بین دولتی و دیپلماتی حل یافتند و اینها با تنتنه برگرداند. ما امروز شکر اون کشور میکنیم، شکر اون رهبر کشور میکنیم که در فرهنگ دوستی و در دستگیری زیایان گذشته و امروزه ما سهم باسزا دارد و تا روزی که حکومت جمهوری تاجیکستان و جناب عالی در پیگیری رشد نموی جوانان و کشور آینده هستند، این اقدام ها فراموش نخواهند شد. برای ارجگزاری عمیق به خدمت‌های ماندگار فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرتالله مقسوم
و شیرینشاه شاه تیمور اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد تشبث به واسطه رزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مشت خاک این شخصیت‌های تاریخ ساز ملت تاجیک از مدفن دست جمعی از شهر مسکو روسیه با احترامی خاص به وطن آورده شد. این اقدام بی‌نظیر پیشوای ملت بازگوی قدرشناسی خدمت‌های تاریخی فرزانه وطن است که نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود.